Murungamiri wa mbundi ya NCHOOBI ndani ya kaunti ya MERU MBAABU muguna wite ni BAINGITE ILABU ya nara 30 bila bilete kuthiata mwatho yo nyui na wende bo NCHOOBI kaunti ya MERU akere MBAABU wite nkuluki ni batite ILABU nkuluki ya manata 3 barua cia kwende NCHOOBI kumana na kuria kuthiatira watho na njira imwe cia Kurwa Na Mbogita ndene ya kaunti ya MERU. Murungamiri wa mbundi ya wendia no nyui bwa NCHOOBI kaunti ya MERU MBAABU muguna ariuga kiri mutaratara wa Kurwa Na NCHOOBI ura withiritwo kithi na mbere kaunti ya MERU baumbite kwigua bakinga ILABU 130 na rakagitani wa kuombite kwigua kiuga peretie barwa cia wendia NCHOOBI antu 600 bara bethiritwo bakendekithia banenkero baro ino nontu batiombite kwigua bekinya kiwango kira kibatirite gia kwendia NCHOOBI na mboire ura taugira ITWIINGITE mba 130 na kuri ingi turegete applications ciao cia 600 about 600 twauga iu itiumba witikirwa nonga committee inene multi-sector igete kabatega niki nontu imwe size ya nyomba nini nkuruki bangi barenda wines and spirits watega nyomba iria kwenderia iti sasawa kaire arauna mawatho jathaire irugurawa kwa iu ni application turegete na tutiretigiria. MBAABU kagitani waku ariuga ibaumbite kwiga bagitethaniria BUNENE na machibu amwe na polisi untu ugite mwankira gwendi gukonekana unyui bwa NCHOOBI bukinyia anene kaunti ya MERU na arandu eno yumbite kwiwe kithi na mbere no tethanirio thirikari nene na kakinya thirikari cia kaunti kuendelea kuga mpanto jandwa na NCHOOBI ndegene watho nijetete bwega na ntubaba ingine baraigirwe mwito juju wetu uria gavana wetu Bishop Kawira Mwangasa uga NCHOOBI ndege iwatho ni urogi na ne kuthiria antu na tujukia atua itujukitie na ruarua muno boigwa kinya Deputy President Mheshimiwa Gachagua atonyera Mheshimiwa Kindiki atonyera na ndi nindwa itete bwega chiefs vonde baingugine watega polisi baingugine na nditwina baba ingi botugwatia kiri kaunti ya MERU gakuwiria buru inara murungamiri uyu wankiame nombite kwigwa kiwa gavana wa kaunti ya MERU Kawira Mwangasa na ombite kwigwa kibanenkera kithaka geka 12 ntere cia kirua na arabari na mubango wa waka cibitari ya utethira bara bakaumba kwigwa bainyerikite nontu bonyui bwa NCHOOBI ire tanjira imwe yotwika batikumba kwigwa bakiuragwo gubata kuona bantu baumba kwigwa bagitethereka. Gavana wetu naratwere kithaka kaika 12 kirua na twatirimana na nanchi kirua tukwenju matatu na bauga keni sibitari ewe rehabilitation center kwa thirikari nitengete mbeca nitwitite tukiona bara bangi tumba gutethania abo kiroto kiu kia gavana wetu Mwangasa ni ana bau bakurira NCHOOBI batetheke ni untu bwa rehab jeu na bubwa kinyanira na mbeca irio tukethirwa twitite atue njaga mbere na antu bara bakomba gutetheka gukakinyegita gutwike inya sub county on district yote thina rehab center yao iu ni mbere Eastern yonde kuma Embu gwitana tutinengi iu niyo yambiritie ningwitikia geta antu anene gutethia antu ba MERU. Kiri reporter Ndeto cia Weru TV mbitawa John Ndhiga.